zatvorio je. Okay. You can go there. Kako povlači padogram, tako da se ono izravna. Aj, izvoli. A pusti njih. Can stay the camera here. Hello. You can stay there if you want. Pusti njih, voli. You can sit there. You can take some pictures. Može. Ode. Bravo. Čovjek radio 3 godine, sve sam radio i pogodio ga, neš kao ide lipo. Ova Paula, a evo ovo, nema Paula kao ovo vrstu. Ovdje od ovih vode. Od ovih vode. Ovo je Paula. Ne, da je pogodio samo tako. Idem tu. Nem tudom, mert magad elmegyek ide nekem. Zato što je jedna osoba, dosta ga diže po leru. I ovo je sve. Ovo je sad ista visina ko oni svi osobi. Ovdje je veći. Ništa, šta može, samo ga samliti. Tako je to na će mi zaspa. Ovo je sve to. Patiš od morske bolesti. I nisam pitala je to žena vaša. Ja, jedna isto. Rekla. Patija je ovo, ali prošloga. Znaš ko ti pati od morske bolesti? Ja. Ja ga neko vodi. A jeba ga umete se. Uđi u koću pa iska pitak spati. Nećeš onda. Vište, ja čače prijatelj mi loviti likne stovi. Prvu večer, nije dao lovili, ne znam, 10 komada, ja. Drugu već samo bi puno, ajmo, jedno možda tvorit, nije zima. Mogu te raditi. Baci, ja išao baciti s sidra, ne više na priču. Ne znam. Tako ono zalampala, to vidiš mrtvo more ovako. Ja ga običam. A bivate sve uradi, ja nakočim, znaš. Ja cijeli život sam nakočio ono.
I sad počelo valja, mi primiremo ribu, znaš kako je kuća zatvorena. I mora stati čušnut ovako. I on primire, prikaj, ajme šta me nešto želo da boli po boji, ja sam nešto jedan pokojan. Ja ga dobre prijatelj, aj ti na banku tamo. No.